Bismillahirrahmanirrahim. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Giyang ka iya sura na ini turun namis kanian, gu ini paliw gatamis kanian, gu adna ini turun nami amadadalmo na mga ayat a mga rarayag kaanyo katanudi. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Sumisi na ababay agu sumisi na amama na lepedi niyo so umani isa kirana dua sama geto salped na ubakan umakuwa uranun sa dua uto si kukukuman wallah oskano na paparatian niyo swalla gusto alungan na mauri gusek si so siksa adua uto o sabaad kumya maratiaya. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Sumisi na mama nada ama pengarumanian arwar kumisi na abubay udi na panana koto abubay gusumisi na abubay nada ama ka pengarumaon arwar kumisi na amama udi na panana koto amama na ini saparuto kumya maratiaya. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Nasusiran at tukasaniran so mga patiis sa mga bubay. Orian yan nada ang bitaling umayran apat ang mga saksi na lepedin yu siran sa 80 walped. Guda at terimaan yu kira na kasaksi sa dayon nasiran man nasiran so mga sungklid. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Inunta sumito taubat ko oriano to. Gumipipi siran kamataan aswalla na manapia makalimuon. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Nasusiran at tukasaniran so mga karumairan. Guda amabeloy ang mga saksi iran arwar ko mga ginawairan. Naso kasaksi o isakiran napat ang mga kasaksi makapsepa sa ibet ko Allah mataanas kanya na pedden ko mga benar. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Gu ikalima na mataan na sumurka wala na mikulubunos kanya na ped ko mga bukeg. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. Na marending subabay ko siksa o kasaksi iyan sapat ang mga kasaksi makapsepa sa ibet ko Allah mataan na sumama na pedden ko mga bukeg. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Gu ikalima na mataan na surarangit wala na mikulubunos sumama na ped ko mga benar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Na uda sugagaw walar kano gusulimo iyan gu kagia amataan na swalla na pupunarima ko taubat maungangan na sakuti ka ang kanunian. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Mataan na susirana miniumayran so tempo na sagurumpong rekano diniuteng kapas kanian ibe maratar kano kena kagyuto na mapiar kano
bagian umani isakiran su pisukatian kudusa gusumia malata sakiapa kala ia na pedkiran na adna bagian ia na siksa amala. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Na uguan ya manegyuto na de makapamikir sumya maratiaya amama gusumya maratiaya abubay si ko mga ginawairan sa mapia guwiran pitero agiya nakabuke gamapayag. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Inuda amini taling umairano na pata mga saksi. Nagwani ada amini taling umairan na mga saksi. Nasiran man si iko Allah, nasiran ni mga bukog. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Na uda sugaga walar kanu. Gusto limo iyan si iko dunia gusto akhirat. Na miyat mo kanu din sabab ko ini termo iyo to wasik sa amala. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Buwani nagiin yu to pakim basisa ko mga dila iyo. Gugiin yu pakitero ko mga ngari iyo suda akataw niyon. Gutatang kapan yu to sa malubud. Agi yu to si ikwala na labi malaadusa. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Nagwani aman gyuto na inun yu de terwa adir ketanu patut sugi itanu katerwa sangkai suti kaya Allah giyaya na tempawa mala. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Pengtumbaan kanu Allah ka uban yu kasuwi so lagi daya sadayon os kanu nakipa paratiaya. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Gupupayagan rekanu Allah sumang ayat naswalla na matao wa maungangan. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Mataan nasira na kebebayaan nira na kalangka pupakasisingay makapantag ku sira na miyamaratiaya na adna bagian nira na siksa amali pedes si sa dunia agu sa akhirat. Naswalla imatao nas kanu idi mga tatao. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Na uda sugagaw Allah kanu gusto limo iyan gu kagi amataan naswalla na makapdiin na makalimuon nasakuti ka ang kanunian. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Hei sumya maratiaya diniu keduga sumanga oke ito syaitan nasadin sa kumudug ku mga oke ito syaitan na mataan nas kanya na ipsugu iyan so pakasisingay gusto pakaguwagud na uda sugagaw walar kanu gusto limo iyan na da asuti inian rakanu ay sabu sadayon na ugay naswalla na suti inian so tawa kabaya iyan naswalla na pupukan gamatao. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
na dipsepa so adna mi umbaw niya na pederkano. Gu adna arkia nakakawasaan sadiran megen sumanga tunganay. Gu sumanga miskin. Gu sumia manugaling kulalan ku Allah. Na maapsiran. Gu napisiran. Banyu dikebayai anapi yang kanu Allah. Nasu Allah na manapi yang makalimuun. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Mataan nasusiran at kasaniran sa mga patiis sa mga bubay. Apa kalilipataniran su kasina amia maratiaya na pimurkaan siran si sa dunia gu sa akhirat gu adna bagianira na siksa amala. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Si ko gawi asaksian sirano mga dilairan, gusto mga limayran, gusto mga airan si ko pinggulaw layran. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Sa alungan uto na ito mangkiran sa tarutup wala subalas kira na benar. Gukato kawanira na mataan as wala nas kaniyan subnar mapayag. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. So mga rersi ka mga babay na pantagu mga rersi ka mga mama. Gusto mga rersi ka mga mama na pantagu mga rersi ka mga babay. Naso mga suti mga babay na pantagu mga suti mga mama. Gusto mga suti mga mama na pantagu mga suti mga babay. Siran man na di masusugat o katuruira na kabukog. Adna bagianira na maap gupag pramapia. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Hey sumya maratiaya, di ka nusul kumanga walaya salakaw kumanga walay niyo. Taman sa di ka nung makaudas gumasalami so tauron. Giyutuman ilbiya mapiar kanu, kaang kanu pupukatadum. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Na uda amatoon yoro na sakataubu, na di kanu runsuld, taman sa di kanu kaidinan. Na uterwar kanu akasoy kanu, nakasoy kanu. Giyuto ilbiya sotia bagian niyo. Naswalla nasugi inyong gulawlaan na katawan niyan. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Da adusan niyo ko kasul diyo ko mga walay adi bebelingan. Aad na matataguuna guna abagyan niyo. Naswalla na katawan niyan so ipapayag iyo. Gusto pagmaan niyo. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Terwang ka kumya maratiaya ang mga mama. Aping gnairan so mga kailairan ko haram. Gusyapairan so mga kayaaniran. Giyutuman ilbiya so tiya bagyaniran. Mataan aswalla na kaipian sugiiran gulawlaan. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Guterwang kakumya marati mga bubay, aping gnairan su mga kailairan ko haram, gusyapairan su mga kayaaniran, gudiran psuway su parahisaniran inunta sumia payagun, gusapanganiran su mga kumbungiran ko mga ligubang kalairan, gudiran psuway su parahisaniran inunta usi ko mga karumairan, udi na su mga amairan, udi na su mga ama o mga karumairan, udi na su mga watairan na mga mama, udi na su mga wata amama o mga karumairan, udi na su mga pagariran na mama, udi na su mga wata amama o mga pagariran na mama, udi na su mga wata amama o mga pagariran na bubay, udi na su mga bubay kiran, udi na sumia kepaar o mga tanganiran, udi na su pepemangunotono tada kabayairan sa bubay apad ko mga mama, udi na su mga wata ada irampan kasabuti su mga aurat o mga bubay, nadiran depekin su mga iran sa sabab saan katokawi su pagmaaniran ko parahisaniran, na tubat kanu ko Allah langon, hey miya maratiyaya, kaang kanu makaslang sa maliwanag. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Napakipangarumaan niyo suda ang mga karuman yan narkano. Gusto mga bilang ataw apad ko mga ori paniwa mama, gusto mga ori paniwa bubay. Na umabaloy sira ng mga miskin. Nambagan sira no Allah ko kakawasaan yan. Naswalla na maginawa ang matao. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Natigir suda akibugiran ko kapangaruma, taman sa bagan siran wala ko kakawasaan yan. Nasu kebayaan iran so kasurat sa kamaradi kairan apad kumya kepaaro mga tangan niyo. Nasuratan niyo siran, o katawi niyo aad na matatagu kira na mapia, gubegin niyo siran ko tamu ko Allah aso ini begini yan narkano. Na di ini umbaasa sa mga urip niwa mga babay ko kasina, o kabaya iran so kapetiis, sabab sa ipambabanugyo ko kakayaan ko kauyag-uyag ko dunia, na sadin sa tawa baasan yan siran ko kasina, na mataan aswalla ko oriano kaya baas akiran, na manapia makalimuon. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Nasabin-sabin na rapia katurunan na miskanu sa mga ayata miya makapayag, guladiwa na padkusira na miya nga ipos kumiyaw na aniyo, gutuma abagya no kipananang gila. Allahu nuru as-samawati wal-ard mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Swalla isindo umanga langit tagu sulupa. Aya ibarat tu sindo niya na lagi du taguwe sa solo akadadalman sa palitaan. So palitaan na madadalam ko pagalungan. So pagalungan na lagi du baskanyan bituo na masindo. Mapupagkakadagpuun ko kayo apiakam barakata zaytuna. Kena abay sebanganan gu kena abay sedepanan. May tubu na solanan niya na sindo. Apia Damaskus kanya na apoy. Sindo ko liawaw o sindo, pengguna naon wala ko sindo niyan so tawa kabayayan. Pengembaalan wala so mga ibarata bagian mga manusia, naswala nasulang wantaman na katawan niyan. Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. Si ko mga walaya inisugu Allah so kaslaon, gusukap keeloy ro no ngaranian. Giisembaya nga bagian yan roo ko mga kapita-pita gusto mga kagabi-gabi. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. So mga mama adikiran pekasendut suka pamasa gusuka pesapuun ko tadem ko Allah gusuki pamayan degen ko sambayang gusuka tunaya ko zakat ip kelkiran su gawe iya penana badin roos so mga puso gusto mga kailay liyajziyahumullahu ahsana ma amilu ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kaimbalas kiran wallah sumapia aping gulaw layran gupagumanan yan siran ko kakawasaan yan naswalla na priskin yan sutawa kabaya yan sa di kesarapan dapat. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Nasumya mangungkir na sumanga galabukiran na lagi du pamalwi ko mga lande palupa. Arangano nop kawaw na ig taman sa igira amya kaumaon na da ketuun yan na may tubu. Na ketuun yan swalla sa iko ubay niyan. Na ituman yan sa tarotop subalas yan. Naswalla na mag-aani kabalas. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Udi na lagi du mga lilibutang ko kaluda na madalam. Akaku kuluban skanian sa begel. Akaliliyawawan skanian pan sa begel. Akaliliyawawan skanian sa gebun. Mga lilibutang aso sabaedun na maliliyawaw ko sabaed. Igira a iniliw niya na limanian. Na marg na kakilayan yanon. Na sadin sa disenggayan wala sa bagian yan sa sindo. Nada abagian niya na sindo. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Bangka dikatawi amataan naswalla na tasbikirkan yan sumata tagu kumangalang itagu sulupa.
gusto mga papano kasi sarangkap. Umani isa na sabnara kaya to kawan so sambayang yan gusto tasbikyan. Naswalla nakatawan yan sugiiran gulaulaan. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ila Allahil masir. Narkwalla so kapaar ko mga langit gusto lupa. Nasi ibu ko Allah so kendudan. Alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara alwadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-samaa'i min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu 'amman يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Bangga dikatawi amataan aswalla na ipembayugian sugebun. Oriania na timuunian skanian. Oriania na pembeluin ya na miyageng kapengkap. Na kilaing kaseora na peletos puun ko pagleterletanian. Gupupekatoron niyan puun ko kawang sesabaad ko mga palawro na ilo. Naip sugat yan uto ko tawa kabaya iyan. Guip kisar yan uto ko tawa kabaya iyan. May tubo na susindaw kilat yan na kilang yan sa mga kailay. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Giipakasembiin wallah so gagaw agu sudondo. Mataan na adna matataguro umana titu nanao. Abagyan o adna mga kailay niyan. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma' faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu Allahu ma yasha' inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Naswalla imiyadun ko umani berani wa apuun saig. Na adna pedkira na su ipendulan yan at yan. Gu adna pedkira na su pelalakaw sa dua ae. Gu su adna pedkira na su pelalakaw sa pata ae. Pagad wala sungani na kabayayan. Mataan as wala sa ikulang wantama nag-uusyan. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Saben-saben na tumurong kami sa mga ayata miya makausay. Naswalla na panggunanaw niyan so tawa kabayayan ko lala na matitu. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Nagiiran teruun apiarati amis wallagu surasolgu inunutan nami. Orian yanap telikud suisa kasagurumpong kiran ko orian uto. Naknaman abasiran kipa paratiaya. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Naigira at tiyawag siran sa iko kitab wala agu susuguyan kaaniyan siran makukum. Nasa mauto na suisa kirang kasagurumpong na sumasang kasiran. Wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mud'inin. Nauad na kira na kabnar na sumong sirano nag-iisiran gagaan. Afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allah alayhim wa rasuluhu bal ulaika humudh zalimun. Berkata tagwis sa mga pusiran sa gedeman, antawa abasiran kedua-duai, antawa bairan kelekan abasiran salim buti wallagu susuguyan, kena kasiran man nasiran sumanga derwaka. Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ayabu amya belu ya katuru umya maratiya igira at yawag siran si iko kita wallagu susuguyan kaaniyan siran makukum
nasugi iran katerwa sapya makin gemigu inunu tanami nasiran man nasiran sumya maka deeg. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Nasadun sa mangungunutan ko Allah gu susuguyan, gu ikaalakian su Allah, gu pepengungunutan rekanian, nasiran man nasiran su pemakaslang sa maliwanag. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Na ini sepairan kuan la sututuwa mga sapairan sa ibet ka usuguang kasiran na mataan na maliyosiran din ko kapirang tiruang ka di kanugi sepa kaso ka pangungunutan na katutukawan mataan na swalla na kaipian sugi inyong gulaulaan. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Terwangka, unutin niyo so Allah, unutin niyo so Rasul. Na utalikod sira na ayabu ini paliugat ko Rasul na so ini suguun. Gu ayabu ini paliugat rekano na so ini sugur kano. Na unutin niyo kanyan na maturo kano. Nada ini paliugat ko sugu arwar ko kapa makasampay o ini suguun na mapayag. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Ini dian di wala kusira namya maratiaya apederkano guping gelub kiran semanga pipia. Amataan apakah sambi ini yang siranden kulupa. Lagi duki apakah sambian yang kusirana miyauna aniran. Gumataan apakah tindeg niyang kiranden swagama iran. Aso ini kaswati yang kiran. Gumataan sembian yang kiranden ko oriano kalakiran sakasasarig. Simbaan ako iran, da ay sekutu iran rak namay tubu, nasadun sa mungkir ko oriano to, nasiran man nasirani mga sungklid. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Na pamayan degniyo so sambayang, gu tunayan niyo so zakat, gu unutin niyo so rasul, kaang kanumi pangalimu. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Dingkaden tengka pasumya mangungkiru besiran maka palagwi kulupa na ayadar pa iran na so apoy na miyak karata-rata na kebulusan. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Hei sumya maratiaya, pepengner kanu sa idin sesirana miya kepaaro mga tanganiyo. Gusto depan prarautan ko katetagi na papederkano ko telo amang waktu. See ko unaano sambayang asubu. Gusto waktu wakan de inyo ko mangan ditar niyo ko kautua alungan. Gusee ko oriano sambayang Aisyah. Telo aki kasasawai ko mga auratiyo. Darkano guda kirani dusa ko oriano to.
pepegalo yang siran arkano so sabad arkano ko sabad lagi daya aka pepeyaga wala arkano ko mga ayat nas wala na matao amaw ngangan. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Na igira amin iraut sumanga watar kano ko katutaginep na pepengeni siran saidin lagi dukia pangeni saidinu siran amiyaw na aniran lagi daya aka pepegu saya walar kano ko mga ayatian nas wala na matao amaw ngangan. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. Nasupya manapekan ko mga bubay asuda inamiran ko kapangaruma nada adusairan ko kandiran ko maliliawaw ko mga ditarniran akna abasiran pengangarig sa parahisan nasudiiranon kandai itumukiran naswalla napupekan gamatao. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Da adu sao buta, guda adu sao lepo, guda adu sao kesakit kudiran kapakaunot ko kaperang, guda adu sao mga ginawa niyo, ko kapken niyo ko mga walay niyo, udi na so mga walay o mga ama iyo, udi na so mga walay o mga ina iyo, udi na so mga walay o mga pagarini wa mama, udi na so mga walay o mga pagarini wa bubay, udi na so mga walay o mga pakiamaan niyo sa ama, udi na so mga walay o mga pakiinaan niyo sa ama, udi na so mga walay o mga pakiamaan niyo sa ina, udi na so mga walay o mga pakiinaan niyo sa ina, udi na sumini paariyo so mga gunsiian, udi na subulayo kaiyo, da adusan niyo ko kakaniyo akapamagatuang, udi na kasisiba-sibaya, na igira asul kano ko mga walay, na salaman niyo sa mga ginawa niyo sa korma tapuun ko Allah, apya kam berakata rinarinaw, lagi daya akapupegu saya walar kanu ko mga ayat kaanyo sabuta. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Ayabu miyamarati aya nasiran apiaratiran swallahu susuguyan. Gu igira amiyata gu sirana pedsurasol ko geleb ka makasasamaya na disirang gena taman sa disiranon makaudes. Mataan nasiran na pepemangudes siran reka nasiran man suki paparatiaya kawallahu susuguyan. Na igira amiyang nisiran reka sa idin maka pantag ku sabad ku geleb kiran na idining kasutawa kabaya akakiran gupang niin kasiran sa maap ku Allah mataan aswalla na manapiya makalimuun.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Dinium beluya sukap tewaga ku rasul ku serun sarongani wa lagi dukap tewaga usabed kanu ku sabed sabnara katawan walla sugi isiran titinung gusan lumi wa pederkano apa pemanolilap na ikhtiar suki susurang ku sugunian ka kesuget sirana tiuba udi na kesuget sirana siksa amali pedes. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Tanudan kamataan narkwalla susisi ko mangalangi taguso lupa. Sabnara katawan yan subetadiu, gu katawan yan soalungan na pekan dudun siran seir kanian, na penutun yan kiran suping gulaw layran, na swalla se kulang wantaman na katawan yan.